Imbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Mas nga ganadak, narigatan, ang mga nod na makasipot kanya, katman niya pa'y tiaramidan da. Iti ka nito ang makita dak, kat mailasin dak. Sigurado ako maron ti panagatap ni Don Leon na talaga akal kalabanan ni boss iti negosyo na. Nagmamukasanda ka basta makita latan. Siyak pa'y, mapanak iti na jaman da. Hoy! Nakita na ko na, aglibas ako na. Tatawar day! Paltugan niyo! Paltugan ako na. Mas ka na makatayo at tapos ka mailasin. Saan ka gumaklat at aglibas? Sumakan niyo! Saan naroon pa nga mailasin dak? Nakarkaroon na saan naroon pa nga matilim dak? Ika gumaklat at aglibas. Wanya ti matamak, Pogi. Planadon ti amin, amo. Tirain ti kontak tayo a polis, tinakabalod at tao tayo. Ijay mismo a pagpalutan. Wen, amo. Natatayl ka din ti kolom. Sigurado nga agatap ton tagiti polis. Panunutan dan tulaki ti nga adda ita akatuwata. Nasakbaya kong dayta, amo. Ti kontak tayo a polis, amang patay iti natiliw a tao tayo. Patayin matlang ti sabali pay, a kontak tayo a polis. Anya ti kayat mo asawan? Isakripisyo tayo ti may sa polis a kontak tayo, amo. Agparang to at ilang kontak tayo na isakripisyo ti ita. Saan ka di? Wanyag pa'y subog eh. Sige, mayatang. Kayat ko dahi ta a plano. Talaga ka di asaan nyo akayat ti agsaong mama? Anya kumangay ti ibagak, iha. Mama, imbagak matenkan ka ti amin saan aya. Awan ti amok nga ibagakan ka. Makamu ka, mama. Ngam di nakto ko mapabasulan no bilang. Tamala daw ton ti amin. Ha? Anya ti kayat mo asawan? No bilang taddan to dakas na mapasamak. Sandak to ko maababalawan. Anya ada kas ama pasama kay bagbagam, iha. Panagkunayo ka dikat agbunga iti naimbag ti aramiden nyo a panagilimat kanyak, mama. Ha? Anya nga agilimliman, iha. Makamo kayo, mama. No talaga saan nyo akayat ti agput no kanyak. Awanan ti maramida. Apay kasta ti imak mo yung mawag, Maximo. Anya na pasamak. Mabisgrasya, boss. Ha? Anya kayat mo sawan? Nasiputan taktag iti tao ni Don Leon. Pinaltogan tak. Aniya. Naimbaglangan tayo tilaan lang to. Ayan mo nga lutan. Nakalibas ako, boss. Agturong akong dita. O sige, dalasam. Ulayan ka ditoy. Sir Leon, adtuyan ti pinaalayo nga arak. Hindi sublat ta ni tilamisita ising. Uwan, sir. Sir, adda ka di pa'y pangibaunan nyo kanyak. Ayaban kan tulatan. Sige, sir. Panawan kayo pa'y nga raw. Madlaw ang maditidjar ita ni Sir Leon. Nadnadlaw nga aburito. Bay-bay aklat. Amangan no siyak pa'y ti pangibaw-ingan na itipudot ti ulo na. Natangkan ti ulo ti na kami magmiapo, sir. Talaga at di na kaya ti makikooperate kada kami. Ngam sana ka mapukawan iti namnama. Amo, agsaon to.
Anya Dayjay. Dayjay manan. Putok ti paltog dagijay ah. Inak amwen no anya dagijay a putok. Anya nga minti napasamak, P1 Mendez. Pinaltugan ni Cabral ti balod, hepe. Sinitar ti kadwa tayo. Ngam idi paltugan kumamot ni Cabral ti kadwa tayo. Anang sitarken ko na. Inunaanan. Ano yan? Kasta tinapasamak. Sigon kadagi ti kakadwa tayo ang nakaimatang itinapasamak. Anyamat ten. Kunaklano pa kay ranudan tayo tinatiliw a pusher. Ngam awanen, natayan. Kat ti dakas, natay matan ni Cabral anang paltog iti balod. Chief, panagkunat. Adda koneksyon ni Cabral kadagi ti managdakdakas. Nasken nga imbestigaran tayo ana imbag daytoy ana pasamak. Ta sigurado. Dakkel asungsong batak daytoy kadagiti opisyal tayo. Anya jay ko na, ising. Addamanen saan anasaya at anapasamak iti mismo a presinto, ma'am. Anya, dayta tinangag ko iti damag iti radyaw. Diyos ko. Dua a tao tinapapatay iti napasamak ijay. Apay ngamin aya. Saan ko anaawatan unay ti report anangag ko iti radyaw, ma'am. Ngumkit day, talagang addamanen saan anasaya at anapasamak. Apay yung tulok mo na pasamak kan kakastawak si mo. Lahat dagiti pasamak, boss. Idi nasiputan dak. Pinaltupaltugan dak. Naimbag tanay ka gumaklat at tinaglibas. Kapo iti kasta na pasamak kan ka. Saan ka pa'y mabalay nagpakita, Don Leon? Boss, Sigurado agatap Dayjay. Makita nagpilay-pilay ka. awata, boss. Agtungpalak iti bilin mo. Lukasta, natumpalan. Wen, amo. Nalpasan. Awanen, ti pare ko. Nasaya at launay. Ngam sigurado ka kati, nga awan ti pagilasinan wino ebidensya. Natungpal ti plano, amo. Isu, sigurado ti amin. Nasaya at nga rod, Bogi. Isu na lang. Tatatiinyawag kanyak dagiti kakadwa tayo. Ano dita? At tagano nasiputan da nagbasak-basak itayan ti may sa hideout tayo. Aniya? Yung kagumanda pinarma ka mo. Ngam nakalibas, nga oray na dasugat na. Asino tayo dyan agin lalaing? Saan da ba nga mo? Ngam imbilin ko na amuan da no asino tayo dyan amo. Parbareng no agbaligi da. Rombeng laing, Bogi. Amangan no asino kiti tayo dyan nga walang dagi. Burbur tsapay lang nga aging gaita kanyak dayjay na pasamak, Simon. Narding. Gapo iti dayjay. Masigurado kon nga adda itta kadagiti kakadwa. Unak man nung napapatay mo't lang ti may sa apulis mo. Tinang patay iti dayjay abalon. Pudno dayta. No kasta. Awanan ti itta. Tanang papatay mo't gayaman. Kasano no adda pay kadwan. Anya? Dayta ita ti adda iti panunot ko. Amang ano adda pay sa bali nga itta iti presinto. Malaksid iti pulis ko apin musay. Luko na marumwar ka, Jonah. Sumurtak man. Kuyugin ka laingan. Leon, Mismo na presinto, tinakapasamakan ti kasjay. Delikado. Tsak kaya niya igasang-gasat ti karadkan mo. anya. Iso sumurtak met ken ka, Jonah. Amangan nun niya kiti ti mapasamag. Umayak, Jonah. Hamom kadinoan niya ti damag, Maximo. Sampay, boss. Pinaglandak mat arumar. Sumadak lang dito'y balay. Tagpaligid na Don Leon, insayang kat na plano. Anya? Pili ba kinasiglat dagiti tao, Don Leon?
Akasam, naipamospusan na pinatay jay puser na kabalod. Boss, Impagalop ko no amo kon kalidad glopo Don Leon. Yamsahan tayo mo't kayam. anya ti plano mita, boss. Karti nga magpaimpag. Iti kasta, maalamid mo kaya't ko mapasamak. Nakaawat akong iti direktiba. Manipot ka dagiti na nga itong opisyal mi, Mayora. Hepe, Nas ka nasulbaran mi dagiti napasamak ditoy. Kang runaan tinapasamak ditoy presinto. nakababain ngamin at talaga. Impagarup ti amin no natalgadan ti balon. Gaputad damot ito nagtipagbaludan. Ngam nagbaligi da paylaan anang patay kan kuana. Mayora, Amangan mo't no saan mo nakabailan pay nga ibaklay ti pagrebengam. Hepe. Mayora. Amok anak sayanan ti panagtalagyo kanyat. Ngam ikandak ko maitigundaway ko. Aramidak ti amin. Tapno masolbar dagiti napasamak dito'y San Bartolome. Apay anak ko nam anaragsak ni papaanang kuyog kan ni mama, yaya? Yakmat mo balasang ko. Ngum talaga akas ta tinadlaw ko. Sakbay aring muarda. Sa bagay, nabayagan asaan daan nagkuyog. Tagpadadamot ngamin ama kumikom. Busy ni mama iti trabaho na akas mayora iti San Bartolome. Ni papamat, busy iti... Oh, apay nga insarden mo nga itinagsao, Monica. Apay adi mo ituloy ti kayat mo nga ibaga. Diyak ngamin masigurado. Noan niya ti pakakumikuman ni papa. Anya, Huwag niya ising. Diyak amo noan niya ti pakakumikuman na. si kakit dimat. Rugyang ka di manahin. Diyak lamalapdan tiriknak, yaya. Malak gusto dayta. Saan tan apagsaritaan pa'y ti may papan iti dayta? Naimbag ta din magas kayo, Mayora. Sakbay nga agawid kayo. Kinapudno na, padre. Kadwak ni Leon. Ngam nagbatilatan iti kotse. Kasta ka di? Wan, padre. Apag iso lang arod, Mayora. Sana ka madaksan iti ibagakan ka. Ha? Apay, padre. Anya ti bagayo kanya. Napatag da ito'y abanag, Mayora. Sapay lang ko, ma. Tagtalinad lang itinagbaatan ta adwa da ito'y. Ikari, padre. Saan ko nga ibaga iti uray asino no anyaman dayta? Agyaman na, Mayora Rogante. Ada ngamin pakain na iganda ito'y kani Don Leon. Anya? Padre, anya ti may papan ka ni Leon? Talaga gaya maasahan pa ngayon pagakan ka ni Hepe Salvador, Mayora. Ti anya, padre? Ada ngamin ang riribok iti barangay Katanukan. Ket sigon ka dagiti lumugar. Tao kano ni Don Leon dagijay nga armado. Anya? Kasta ti resulta ti panagimbestigar da Hepe Salvador. Diyos ko. Iso na sayat, Matt. Ta nakasarita ka ita, Mayora. Ket naibagak ti may papan iti daytoy. Amok ngamin asaan la ni Don Leon ti madadahal. No bilang man, tagpay so dagiti imbaga dagiti tattao jay. Mairaman ang madadahal ti reputasyon mo. Kas Mayora dito'y San Bartolome. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apaya saan ka matagtagarityo na? Nakaululi magkamatlatan. Manipot nagkaputay di simbahan. Anya ka diti parikot? Leon. Amom ka di. No anya ti ar-aramidan dagiti tao. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Leon, pangaasim. Saan ka kuman nga gindi di ang mukay? Damdamagag ka. No kontroladong paylaang dagiti tao. Am mo na aktsyoda. Kabutang dak dagiti tao. Kat no agaramid da iti jak magustuhan.
dosaek ida. Pues, palutputom nga ron ida. Amwam, nupod no at taom dagiti nang riribok ijay barangay katanukan. Saan mo pilitan magnay limpyo? Na talaga di mo kabalahan, Maximo. Boss, Di kan tumat kami nagananad. Anya nga napasamakan ka. Dandanikan. kawanan na, boss. Ay maglangan saan da ka na pulwan. Kaya naimbag di da ka na ilasin. No na ilasin da ka, delikado kuma. Boss, No pa'y kasta. Saan tayo latag sigsigulado, Maximo? Kaligatan. Amang ano niya kiti alamidan kabusol. Sigurado ka saan tayo ataw dagiti bugi? Sigurado ka mo. Saan nga tignay dagiti tao tayo? Asaan ko amamuhan? Ti awanan pain ang Mr. Wong. Apay, amo. Masigurado nga iso ti utek tinapasama kiti barangay katanukan. Anya? Kaya't nag-abaliktadan ti awanan pain. Pues, kita iklaeng no anya teramidan na. Jak sardengan ni Mr. Wong, gapoy ti jak magustuhan nga aramidan na. Idanon nga ta ni Mayor Arugante kini Don Leon ti amin. Patsak na idanon na, Narding. Agyaman nak, Simon. Oh. Apa yang nagsunay ka? Kasano? Ket nagpalukoyakan ka, Narding. Anya ti kahit mo asawan, Simon. Nagkatkad ako ni Tidamo. Ngamin, kas may sa apadi. Saan ko maarumbang amakibiyang iti trabahom kas polis? Agam gaputan nagpakaasi ka. Imanugot akmet. Pasensyakan, Simon. Nga mamati ang adakal ti may tulong mo. Tap no maduktalak, no anya talaga tipod no. Yak kumamakib iyang Ma'am Chona. Ngam iti makitkitak akas taalang nga manipod itay simmangpot kayo kin Sir. Amok nga adda tinadagsen aparikot mo. Diyak kumakayak nga ibilang aparikot na ito ising. Ngam. Oh. Anya nga minday tamam. Mabalin ka di amaamuhan. Barang no adda ti may tulong ka. Panagkunakat din ak matulungan iti daytoy ising. Ngamin, parikot mi daytoy kanilyon. Kasta ka di, Ma'am Chona. Wan, isa pasensyakan, no jak maibagakan ka. Maawatak, ma'am. Di kagdanag. Agi amanak no maawatam. Pasensyakan at talaga. anya ti ko na masaan mo ang magustuhan, boss. Ti kawan reaksyon, Don Leon. Panang lilibok dagiti tao tayo barangay katanukan. Anya? Kaskurada ng aludan. No ako lolima kabusol mo. Nas ka naganad ka. Iti kasta. Mapakadaman yaman iwayat na kontraken ka. Boss, Toso, Don Leon. Amo tayo amin dayta. Nasaya ti pakpakita na. Ngam kalatulatan maklaat ka iwayat na. di kagdanag, boss. Bili na ka na imbang dangiti tao. Lumbang laeng, Maximo. Hipa ka magaliltoda. Bayat kasta kasasaad mo. Matungpal, boss. Saan kayo ang nadanaga? Anya jay ko na. Aramid ni Mr. Wong ti amin konaksyon na. Anya tinaramid na. Ti pan nakariribok dagiti agindagiti barangay katanukan. Masiguradok nga aramid dagiti tao ni Mr. Wong dagitay. Anya kumaga po nga aramidan na ti kasta. Diya ka mo no anya ti rason. Ngam masigurado nga aramid na dagitay. Kat kayat na asyak ti mapabason. Ngam saan kumat niya itulog ka? Naskel na madalosan tinagan ko, Chona. Ha? Anya ti aramidan? Siya kong ti makambo. Basta dalosak tinagan ko.
Tawan ti amok iti napasama kiti barangay Katanukan. Remuarmat da papakan mang bogi, mama. Sa dino ti papananda? Ada parikot iti negosyo na, iha. Iso kano ti mapana si kaswan. Kasta ka di, mama? Iso ti pakada na kanya. Mama, ti kakadian negosyo ti asikaswan ni papa, mama. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Diyak ngamin patyan ama ipapan iti negosyo ti asikaswan na. Iha, adday ta ka manan. Apay ayakas ta ka. Pasensya kan, mama. Ngam talaga ngamin asabali ti madmadlaw ko nga aramidan ni papa. Jak ni namnama da ito'y ayo umay mo, Don Leon. Namuwak anay raman tinagan ko itinapasamak ariribok kiti barangay Katanukan. Hepe Salvador. Don Leon. Maya, tapno si ka mismo ti pangibaga. Awan ti amok iti dadya napasama. Nalabit nga man ti ammom, Don Leon. Ngam dagiti taom, sigurado nga dati amuda. Hepe Salvador, awan ti armado at tao, malagsidlaeng kinibugi. Ken dagiti agugwardya kada kami iji mansyon. Don Leon. Amin at tao, talon ti asasikasunda, Hepe Salvador, awan ti armasta, kasano kuma? At taok dagiti nangriribok ijay. Mamati ak nga dati mang dadadael kanyak, Hepe Salvador. Ngem, saan to nga agbaligi ti asino man, tanatalos ti konsensya. Nupod no nga damang dadadaal kan ka, Don Leon. Asino ti atapam? Ay, awan ti atapa. Taawan mo ti amok agabusor ko, nga iso ko ba ti mang dadael kanya. Napatigsakit di ti gagarayo, Padre Simon. Aday masidag kanyak agrupo ti Manalon, Monica. Apay, Padre? Agkasapulan da kano iti tulong. Nabayag kanon nga inyo man da iti lokal a gobyerno dito San Bartolome ti parikot da. Ang amawan kano tinapasama. Kasta ka di, Padre? Kasta ti kunada kanyak, Monica. Ni Mayora ti kayat ko akasalita. Agam imbagak matan ka. Tamok adagiti kas kadakwa da ti tultulungan. Di kayag danag, Padre. Maipaayan da iti tulong. Nasaan akabaulan nga ipaay ti munisipyo ti Kigdaw da? Adapay sa bali ang makatulong kadakwada. Nabayagan ana aprobaran ti tulong para kadagiti Manalon. Ti amok nga kat na itad pa yan, iha. Anya? Apay nga rod akas dyan inyo man dagiti Manalon ka ni Padre Simon, mama? Tsaka mo, iha. Noan niya man ti makagapo. Duktalat day ka. Rumbang laang, mama. Kaasimot dagiti adda iti sektor ti agrikultura. Numayalang-alang kit din ti karbanganda. Di kagdanag, iha. Talagang asikaswat day ta. Kat no maduktalak no asino ti nagkurang wano nagpasol. Siguraduak amadusa. Mama. Jack magustuhan day ta na amuak. Siyak tinakababain iti day ta na pasama. Sigurado ka kadi ang mapantaydayan ni Mr. Wong? Well, Pogi. Ang mga nagpagkata mo. Pogi, nalipatam sabatan nga adda tayo dito San Bartolome. Amo. Saan data basta matangran? Amok ni Mr. Wong. Iso nga awan ti mapasamag ka data, iti ipapantay dyan. Anya ti kinagarakan ka ni Don Leon. Apay ako naman napan eje presinto. Awan kano ti ammo na itinapasamak iti barangay Katanukan. Anya? Saan na kano a tao dagiti armado anang riribok ijay? Tila kano tao na adi armas, kat dagiti agbambantay iti balayda. Kan ti bodyguard na ani Bugi. Kasta ka di. Kaduan dagiti makuna a tao na, kat dagiti agpapay iti rancho, kan dagiti agamgammulo iti daga. Anya ti panagkunam narding. Talaga nga ta nga awan ti ammo ni Don Leon itinapasamak iti barangay Katanukan? Narigat ti agi papanlatan.
Jacket ti matudingan. Narding, Ngam saan kami ngagsardeng? Nasken amaduktalan mi no anya ti kinapudno. Nasken amadusa no asino man ti nagbasol. Kalpasan dagiti napasamak. Natulad ka pa lang imay ditoy, Don Leon. Mr. Wong, anya na pasama kay magpagam. Apa kasla kagura na kiti yung may ko ditoy. Talaga nalaing kag pamarang, Don Leon. Come on, Mr. Wong. Di mo kunaan. Apagatapam ti mismo ang partner mo iti negosyo. Amo mo galik. Nalaka kag talag. Ngam no madatang na ita, saanan may soble. Mabit man lang, Mr. Wong. Apay ayakas na titinortiso. Rumbang nila kumaasyak ti agdua-duagan ka. Taagdadata nga adda ti saan arasaya at ngar aramidan. Anya? Sakpay pagsawam kasta. Saan mo baliktad ang sitwasyon, Don Leon? Agdadata si kaadda sana saya at alamid na. Kas kumaitian niya. Sige man. Ibagam man. Noan niya ti saan arasaya at ngar aramidan. Ulay saan mo aklunan. Patsa kadaan mom. Panakasabutahin ang itipagnak kalabas. Anya? Siyak? Ti pabasulem? Nagawan matan niya utak mo, Mr. Wong? Di mo ka din napanunod. At ipan nakalugim, kat pan nakalugig matan, gapota ang susyo ta itinegosyo? Don Leon. Iswa mabalin ka di, Mr. Wong. Punasam day tanga atap mo. Diyak tumabalin niya igasang-gasat ti poon na itinegosyo. Anag sosyal ta. Sika, ti agdadata amang dadadael kanyak, Mr. Wong. Anya kayat mo sawan. Amok ataom dagiti nang riribo kaya barangay katanukan. Kat siya ti pagparparangem nga otak. Ha? Oh. Makita. Saan ka makasaog kaputang peso? Anya agapo nga araramidam ti kasjay, Mr. Wong, ha? Anya ti makagapo? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. No kasta, nalawag nga adda ti maditi aramid na kadagiti talkem ijay munisipyo, Mayura. Talaga kasta. Katlaskan ama amuak, no asino ti makagapuno apay asaan ang nakadanon kadagiti mannalon, ti rumbang apara kadakwada. Ma'am, Diyak mapakawan no asino man ti responsable iti napasamak. rumbang laeng, ma'am. Kaasimat dagiti mannalong. Agasam ta saan gayam anaited ti rumbang apara kadakwada. Dayta nga rudkat. Diyak magustuhan dayto ang napasamak. Isa rumbang lang nga adda ti madusa iti daytoy ang napasamak. Tanda ni Romuarak kita tinaglingadak. Tam kagamangan no nya ti mapasamak kada kayo ka ni Don Leon, boss. Nasayat saan kalimwal. Saan mabalin makita na ka, Don Leon, kastalangam. Boss, Nakalkalon, mapanagnakan, Don Leon, talaga ada nalima dal alamiden tayo. No nakita na, kat naamuan na, ada sugat lupom. sana bali, boss. Tanda ni naging bagda ito'y sugat ko. Naimbag tadamgis lang. Wan kalot. Ngamita, naskan makaalamidak banag. Pangteng laki ni Don Leon. Naligatan. Hamangan o maklatak tulangan sumalono alamidan na. Apay adyak makontak ti cellphone ni Mr. Wang. Kasano amayuman ko kankwana ti maipapan iti planok. Maipapan karag iti mannalon. Nasaan ko ang makasarita? Awagak pa'y mamisan. The number you have dialed is either unattended or out of call. Talaga adyak makontak. Try your call later. Tinasayat.
Padasag tumanin nga awagan inton madamdam. Panagkunat. Ket agkurkur ti planom, Narding. Simon, Patsya ka ni Mr. Wong ti pagkamangan ni Monica. May papan iti tulong akit-kit dawan dagiti manalon. nasayat no kasta. Numakumikum da Don Leon kan Mr. Wong, iti anyaman nga aramiden da. May kan kami mat iti waya nga agpaliiw. Bareng no addanton maduktalan mi. Sapay la ko mga rata kasta, Narding. Medyo delikado da ito nga iwaywayat tayo. Ngamnas kan amakigasang gasatak. Bareng numasong bata ng dagiti nabayagan asaludsud ko. Kat masulbaren dagiti kaso. Anas kan asulbaren. Anya jay ko ramchon. Panagkunak kat adda tinalimod amang tray-traydor kanyak iti munisipyo. Anya ti kayat mo asawan. Saan ang nakagtag kadagiti manalon ti rumbang nga para kadakwada? Naskan ama amwak no asino ti responsable iti amin. Jak itulok. Nagnanayon na pagnumaranda ti sagda matakukwa. Kat siguraduak amadusa no asino man tinanggamgam iti rumbang a para kadagiti manalon. Saan ka makapaglibak kanyak, Monica? Nasiputan ka. Itay-pay lang addaaw awagam. Amo mat siguro a plano katulungan dagiti manalon nga kasapulan, yaya. Kat, asinaw jay aw awagam. Ni Mr. Wong. Ay sus, unay kamot din balasang ko. Kasanong mo maamuan ni Papam? Awan matanti saan nga amo ni Papa, saan ka di? Amunan ani Mr. Wong timang tultulong kanyak, may papan iti aramida. Di kagda nagyaya. Nakasagana akon iti anyaman ang mapasamak. Napadasa kon alinakam ti pungtot ni Papa. Impupok na pa yan, saan ka di? Isong awanan ti rumbang, apagbutnak. Diyak nilang na maday to'y ayo umay mo, Mr. Wong. Himayak, tapno damagak. Amangan wada pa'y kasapulan kapulisan. Amangan makatulungak. Mr. Wong. Apay nga aramiden nyo daytoy? Hepe, para nagarak namin. Aglailan Clement dito'y San Bartolome. Amka kamangano masayang lang dagiti investment ko ditoy. Kaya't ko tumulong. Tapno napigsa puwer sa polisa. Iti kasta, masalakriban yung mga tagitikas kanyak negosyante. Di kagda nag Mr. Wong. Saan mi abay-bay antitrabaho mi? Aramiden mi ti amin. Sabala ko ba? Saan ka masail na ito'y baga, kepe? Do talaga lalamidan yung amin. Apayaging gaita. Awan pala impormasyon na alayo. May papan ng tambang kada kami maksimo. Po nakapaltukak. Maranaгаnak. Hamangan manayunan pa palikot kain Clement ditoy. Kat salag dagiti umili agpagkad. Nurikat may lamang kami paya nagnignegosyo ditoy San Bartolome. Kabisado ka, Narding. Basta umay ka dito simbahan. Sigurado nga dayuman mo kanyak. Simon. Anya ti parikot? Matikawak. Jak amo na niya ti umno nga ramidag. May papanitian niya. Idida mo, ni Don Leon tinagkamang kanya. Kat kayat na dalusan tinagan na. May papaniti na pasamak ije barangay Katanukan. Dumdum ka, Narding. Itay laeng. Sakbay ngay mayak ditoy. Sinarong karanakmat ni Mr. Wong ije presinto. Apay, Narding. Dumngag ka, Simon. Ibagakkan ka, noan niya tinagsaritaan. Nabilin mo ka di dagiti tao tayo. Wen, amo. Di ka madanagan.
Amudan tararamidan da. Nasayaan. Ti kayat ko. Mariribukan tayo dyan nga injik. Iso asaan tayo asartingan. Mamo, sigurado si kalatan ti atapon ni Mr. Wong. Awanan ti bibiyang ko, Bogi. Basta ti kayat ko, maaramid ti amin abiling ko. Sika ti makamo, amo. Di kagdanag, Bogi. Diskartik na ito eh. Kat ipasigurado kat ka. Mismon ton ani Mr. Wong, ti sumoko kanya. Boss, saan ko makontak dagiti tao tayo ngagbambantay ka dagiti droga? Anya, apay? Anya na pasamak? Diyak mo, boss. Ngam sa balik parparek na kanya. Iso ano palubosan nak? Pumara ko ma. Mapanak itamit lang jay. Ang mga nonya kit di tinapasama. Ngam delikado, Maximo. Nang lona kasta ka sa saan mo. Boss, saan ko mabali na baybayan dagiti kontrabando? Dakalagatan ti mapukaw kada tayo. No adda sana na saya ta mapasama kada gijay. Maximo. Isa mapangasin, boss. Palubusan na. Talagang amin nasa balit agparparek na kanya. Maski na mamuak. Doon niya ti mapaspasama. Tapayajak makontak dagiti tao tayo ngawawaga. Anya ti mapaspasama, Cleon. Apay adi ka pa'y maturog. Adalo man ti rabi. Dak makaturog. Di nagsarong karang tituglap. Taapay. Diyak mo, John, na. Diyak mo na. Ne, Ne, mangag mo tayo dyan. ay Diyos mo. Anyaman nga tang ti mapaspasamak. Anya ti kayat asawan day dyan. Kakatwa, tulungan tayo dagiti bombero. Move! Move! Dito tuma, iti na dyan banda. Kartingan nyo! Richard! Aganad kayo lang! Dakka ng tiapoy! Amangan naman isagma kayo! Aganad kayo! Sigurado nga inton bigaton amaamuan no anyaman tinapasamak, ma'am. Ising, Saan kayo nga agdanag unay, ma'am? Ang mga noan niya ti mapasamak kada kayo. tiyak man amo ising. Talaga ajak ko makayat tagdanag. Ngam no apay ajak maliklikan. Talaga asabali ti agparparik na kanyak. Ma'am, Panagkunakat at damanan pasamak apakaklaatan tayo inton bigat. Anya nga ta na pasamak. Apay awamot langan, Maximo. Amangan anya manan ti dakka sa pasamak kay Kosyo. Ay, Maximo. Hello, Maximo. Ayan mo. Apay di ka pa nagsuple. Takas adaman, tos! Maur-urang ti putega ngayon nagtipiktos! Anya? Apay, kasano na pasamak na ita? Tsaka mo, tos! Saan ka makasidag? Tatanag iti bombero kan dagiti pulis! Oh, saan mabalin na ito'y? Pumanaw ka ditan. Agsubli ka dito'y, Maximo. Ang kakamangano na pupok iti unag tinauram a bodega dagiti tao tayo, boss. Iso asaan ko ang makontak ti talka kadakwana. Tsak pagana biyag dagiti na pupok na ulam bodeka, Maximo. Di pampanunotag. Dagiti epektos na ulam. Boss, Oh, dakkel katat balor dagiti epektos at daday chay bodeka. Dakkel katat pukaw tayo, gapo na pasamak. ang mga nunay gagana ti uram, boss. Anya? Nunay kakala ulam. May sa tabak kakinalamid. Sigurado day chay, Don Leon. Ha? Iso no kila kayat, Don Leon. Gilang alo di pahay tayo kenkwana. Anya ti kayat mo asawan, boss. Mabatiak, Don Leon, na kinalamid amin. Kadyak itulok day ta, Maximo. Talaga kalkalitan nak, Don Leon. Iso lombang lang alo di pakitak kenkwana. Nuanya kabala kalamidan. Boss, Ipakat na kinatoso na. Pues, ipakat komat ngalot kinatoso.
Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti madamag pogi. Paligi amo. Naala dagiti tao tayo, ti amin nga epekto si bodega ni Mr. Wong. Kalpasan na, inoramdan ti bodega. Dakil nagatan ti balor dagiti droga, anaalay tinauram a bodega ni Mr. Wong, amo. Husto la unay dayta. Napintas dayta ana aramidan dagiti tao tayo pogi. Sigurado nga agmalamal lang manen ni Mr. Wong kat napalalo manen ti pungtot na. Nga mamo, kasanon mo si kamanen ti papasulon na. Sinagana akong dayta. Intun biga, masapa ta mapanitayan na. Anya? Wan pogi. Masapa asarakat ni Mr. Wong. Isu nga ginanakan, taadda na patay apagnata intun biga. Asino dagiti nairaman iti dayjay nga uram anak pasamak iti rabi, Narding. Nakaro ti pan nakauram dagiti biktima, Simon. Saanan ang mailasin dagiti naala abang kay? Diyos ko. Madama ti pan nag-imbestigar dagiti masaknan. May dalan amin iti umno. Ti pito abang kay anaala iti nauram a bodega. Tapno maamuan ti kinasya sino da. Anyan. So magmamanuman ang abiyag tinaibis. Makapaladingit dayta na pasamak, Narding. Udno dayta, Simon. Ngam kasla sa anak a kontento iti naisayangkat nga investigasyon. Anya ti kayat mo asawa? Anya a bodega dayja a nauram. Ken apay nga datat tao iti dayja a bodega. Ket nasulinak dayjay a lugar. Dagiti saludsod nga agay ay ayam iti panunod ko. Ket nasken ama isapulak iti sumbat dagita a saludsod. Sumagmamanumanin abiyag tinapukaw, yaya. Wan nga ron, ngam aging gaita. Saan pa'y lang nga amuno asino dagijay anairaman iti napasamak nga uram. Ay, Nasapa rin mo ni mamam. Takayat na kano a personal nga amon, noan niya tinapasamak iti rabi ay. saan laan ni mama tinasapa arimwar? Oray da papakan mang bugi. Nasapa damat la arimwar. Kasla da napatag apag nada. Amumatan ni papam, makumikom kadagiti negosyo na. Negosyo nga taa talaga ti pakakumikumanda? Yaya isi? Ha? Ay, diyak masungbatan day ta sa ludsud mo, balasan ko. Isu asaan talaangan apagsaritaan day ta. Himay ka ditoy, katsakpay ti kagulam, Don Leon. Natural. Kasano kumaasa ang nagagmungtot. Kat nalawag alugi tamanan gapoy tinapasamak nga uram iti bodegam. Don Leon. Dayta tirikat na ken ka, Mr. Wong. At dadagiti bodegak ang mabalin na pakailang mga dagiti pektos. Ngem, apay ngamin at di mo italag kanyak. Managatap ka ngamin unay. Tiamom siguro, kat kusitin ka, no siyak ti mangilambang kadagiti epektos. Isuasaan ako na nagtagtagari, hindi ko nam asikal ti makamo. Ngam, anya tinapasamak, ha, Mr. Wong? Anya? Apay, Don Leon. Talaka ka di awan ang mom na pasamak? Haniya. Di ba nagkunam ka di? Kat maagat akaskan ka, Mr. Wong? Adda kwartak, iti illegal a negosyo. Nagpuuna na. Kalpasan na, ibagam kitin nga amangan no adda ti ambok iti panakauram ti bodegam, anang ilang mga kadagiti epektos. Talaga di mo amot ti sasawan. Natadaan san ti limbong ti panunot mo.
Sigun iti inisyal nga investigasyon, Mayora, faulty electrical wiring ti makagapo. No apay anauram day a bodega. Nabayagan nga abandonado day pasdek. Asino tinangaramid iti day a bodega? Day tatisan mi pa'y anatrace, Mayora. Nga madamat investigasyon. Anyan, hepe. Nagsimple la day abanag ngam saan nyo pa'y lang mo. Pasensyakan, Mayora. Ngam saan lang ada kami ti responsable iti investigasyon. Karaman madag iti bombero nga agim imbestigar. Iso asapay la kuma, tamaawatan nyo dayta. Kat saan na kami kumaakagura, akamang ti kapulisan. Oh, long time nga awag, Monica. Kano mabalin, jak pa'y kumakayat, makisalita walay asino ada pa kay naigan Don Leon. Ngam saan kulumbang ilaman, Monica. Isulangan na bat-bati alas ko, tapno maatiw kumatlang Don Leon. Hello, Monica. Agyaman ang tinakunta ka matlaangan, Mr. Wong. Hindi na minsan ka tayo nangawawagan. Kasta ka di. Sole. Ada kami nagiti nasi kasok. Kato kasya makumikumag. Jack main to nalan silpong ko. Kasta ka di, Mr. Wong. Ada lang amin di kayat ko ngayuman kan ka. Sige. Ibakam na niya dayta. Dumdum nga ka. Ini kami ti karbangan ni Monica nga desisyon. Iti kwarta nga impaimam kan ko anak, boss. Wan, Maximo. Kasala dayta. Planok na yun ang pa'y kwarta at na kini Monica. Anya, ang boss. Anya ka dia talaga ti plano. Napay ngagsaysayang kay tidak kalagatad ka ni Monica. Ni Monica lamatek, kontla Don Leon. Ibagakon kan kadayta saan ka di. Boss. Sak makamo, Maximo. Amo kalalamidek. Kat sigurado ang paklahat-ulatan Don Leon. Lisolta na ito'y alamidag. Jakon kayat ti makibihang Monica. Panagkunak kat naaramid kumatan ti amin, tapno mabiling ka. Yaya? May salaang tikid tawagan ka balasang ko. Sapay la kumataagan nat ka iti kastangar aramidam. Amangan no maisagmak ka. Tantanda anak day taabilin mo, Yaya. Kasapay la kumata maawatan nak. Kayat ko lang nga ilintag. No anyaman ti saan anasaya at mapaspasamak. Monica. Pamilyak ti masatnan iti daytoy, Yaya. Diyak kayat nga agnanayon nga aglangoy iti basol ni Papa. No bilang tagpay sugayam ti atap ko maipapankan ko na. Iso asapay la kumata maawatan nyo daytoy nga at aramidag. Yaya isin. Jaklain pagarop nga umay ka dito'y munisipyo, Padre Simon. Mayora, sapay lang ko matasahan na ka makasinga. Ay, saan, Padre? Anya ti maipaay ko. Mayora, kidawag lakan ka. Asapay lang ko ma. Tasaan na mayalang-alang ti parikot nga niya si dagkanyak dagiti Manalon dito'y San Bartolome. Padre, paim-imbestigar ko dagiti tao dito'y munisipyo at tinalag ko. May papan iti dayta abanag. Mayora, kasi tinakon-akon, Jack itulok apag numaran ti sumagmamanulaang at tao ti rumbang kumaapara kadagiti Manalon. Jack itulok dayta, Padre. Agyaman ak Mayora. Sapay lang ko ma. Tamadusa no asino man ti rumbang amadusa. Kakadwa, inumong kayo. Tapno ibagak daytoy kabarbaro a direktiba, manipod iti ngato. Saan asinsinan daytoy a direktiba? Ket ti profesyon tayo amin apan nakabagi tilintag dito'y San Bartolome, ti agnangabit. Kaya't dagiti adday ti ngato, ngay ti kabitan na panawan, maduktalan tayo no asino dagiti kamang ti sindikato, amaatap nga agup operate dito'y. Iswa kayat ko adublian tayo ti agtignay. Nas ka na makakalap tayo itinatibkar nga ebidensya, kontra kadagiti kamang tinasao a sindikato. Nalawag ka di? Winchip! Tebe! Okay. Boss, uriya niya tararamigan dagiti pulis.
Saan dalata maamuan ti kinasya sino dagiti tao tayo anairaman iti uram. Hulayan niya alamidan ta. Saan anto maamuan o sino dagichay? Sakto pa mismo kat kabisado dagichay na ulam si Bibiyag. Sa bagay, udno day tapos. Walang kadagidya ti amamok. Paisuda ti kunkuntakak, nunas ka na makasaritak ida. Tira kay tulungan natin siyong ko ita, kahit Monica. Boss, Naskan maitan ko amin kita Monica, tulong pala kadagiti kasapulan. Tapno masiguladok, at taikam ko alas, kontla, Don Leon. Kasayatan, numaitan iti kooperatiba dagiti mannalon ti tulong pinansyal. Saan ka din, Monica? Gusto ka, Padre Simon. Diya kayatin ang pagbayagan ti panang tulong tayo kadakwada. Amok tirigat da, Padre. Katrumbang la maipaay ti anyaman ang para kadakwada. Gusto ka, Monica. Ni Mr. Wong, saan ka diya sumurot ka data? Padre Simon. Oh, apay akas tati panang kitang panyak. Amoy ani Mr. Wong, tinagtaodan ti tulong nga itit tayo kadagiti mannalon. Monica, sigudan ani Mr. Wong tikad kadwam amang tultulong kadagiti agkasapulan. Saan ka di? Padre. Saan na nakabarbaro kay dayta? Isungawan ang yaman na, Monica. Ama muna. Doon yaman tinamuak. Saan to amamuan ti sabay? Namnama at kasaanak anak kasinga, Mayora Chona. Saan, Hepe? Kat namnama at matasapay la kuma. Tanapintas adamag ti makagapuno apay nga imay ka di opisina. Mayora, Amamat siguro ang magagara na kon ang makangag iti napintas adamag. May papan ka dagiti kaso anasken arisutan nyo akapulisan. Mayora, mamatak ang masulbar amin dagiti napasamang. Nulakit di tagkay kaysa tayo. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Hepe? Napateg, ti kooperasyon nyo, Mayor Arrogante. Dakkal ti maitulong nyo. Tapno magunod mattendag iti biktima ti hostisya. Anya ti kayat mo asaw? Mayor Arrogante. Adda ka di amuyo amay kaniwas nga aramid ti asawa yo. Ha? Kas itinakon-akon, Mayora. Kasapulak ti kooperasyon nyo. Hepe Salvador. Nilyon ti katulungak amang ipapaay iti amin akasapulan dagiti umili ti San Bartolome. Ita, kasta ti saludsudam kanya. Mayora, tilaan kayo. Mabalin ka di, Hepe. Pumanaw ka diti opisina. Mayora. Aramidam ti trabaho. Ngam di ka mangiraman iti inosente. No di mon kabaalan nga aramidan ti pagrabangam kas hepe ti pulisya dito'y. Kasayaatan pa'y nga agpaiyakar kalaangan iti destino. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Makita, Monica, napalaro ti kinaragsak dagiti mannalon ang maipingayan iti indunar mo iti kooperatiba da. Wan nga Ruth, Padre. Madlaw at talaga saan daan na ipaayan iti tulong. Gusto ka? Tano talaga kumaamay iti ti para kanakwad. Saan kumaakasta akas lagraramanda anakang mo nga dan pundo ti kooperatiba da. Makapalagingit ang maamuan at agiti marigrigat yad adda ang maparparigat, Padre. Nakunaman, Monica. Nay maglakit din, tada dagiti kaskan ka. Padre Simon. Maragsa ka na kiti raramidan. Kat sapay la kuma. Ta saan ka amauma amang tultulong kadagiti agkasakit. Sa dilo tinaparan ni Monica. Sigun iti pakada na, sir. Mapan ijay ayan dagiti mannalon nga agkidkid daw iti tulong. Apaya di mo kinoyo ising.
Kwa sir, ibagbagat asumurotak. Ngam saan ka noon? Tamangan ka noon makaungot kayo manon kanya. Danga ka talaga. Awan pa'y sirpin. Sir. Bakbakatan kan. Ngam di mo aramatan ti utek mo. Talagang awan ti sirpim. Awan na pulos ti pakairanudan kan ka. Sigun iti tao tayo abinilin ko. At dandamo ni kakan Padre Simon, iti ayan lagi ti Manlalon. Ngagkid-kid daw iti tulong, boss. Nasayado kasta. Makustuak na itadamag. Boss, Talaga namnama ko nalamidan mo ni Kalumbeng. Palay tinted ko ken kwa nakatad. anya ti kayat mo nga iparamid ko iti tao tayo. Amang palpaliw kada mo ni kakan Padre Simon, boss. Ibakam tagpaliw dalang. Sana galamid may kaniwas. Boss, Sa lumbang malilibok kas dyan lalamidan mo ni ka ken Padre Simon. Kung man nabaybay amon ni Monica, hindi kas dyan aramidan na. Nadadail ka din ti utek mo, Pogi. Anak ko ni Monica. Baybay akiti na may sagmak. Amo. Amok ni mo. Malaksid aman ang gundaway dayjay. Napaglanpay asadista. Jak ito lang, ang mairaman ni Monica kadagitag balin a biktima na. Patayag dayjay nga ayaw. Sakbay, ang mapagaramitan na ititakas ni Monica. Ana, iparpartak mo pa itagmaneho. Nas ka na magagtang dadagos iti dayjay a lugar. Ay na, Ma'am Jonah, naimbag ta nagawid kayaw. Apa ising? Anya tinapasamak? Nalaos ti pungtot ni Sir yung itay simang pert. Ha? Apay ngamin? Gaputawan ni Monica. Rimwar, napan na intad ti tulong kadagiti Manlalon. Anya? Ay na, Ma'am, talaga nalaos ti pungtot ni Sir. Ang mga noan niya ti mapasamak. Ang mga noan niya ti aramiden na kin ni Monica. Nang rona no makita na ijay ni Mr. Wong. Anya Monica, mabalintan ti pumanaw ditoy. Naramid tan ti rumbay nga aramidin tan ito. Uwan Padre Simon, apag iso na unay. Ha? Timatlogan ni papam ti simang pan. Uwan nga ron, Padre. Anya nga tatigagaran na ditoy. Ayan ni Mr. Wong. Apay as nagsapulang, Papa. Awan dito ni Mr. Wong. Di ka naglipat. Ayan na. Pasensya kayo nung bumalatak doon niya. Nga magsasaway tipod doon ni Monica. Da kami laadwa tinagturong ditoy. Saan may kakuyog ni Mr. Wong? Padre. Mamati kayo matngatakan ni Padre Simon, Papa. Pasensya kayo. Sige. Mapanakon. Monica, okay ka kandilahin? Uwan, Padre. Tinasayaan. Mapantamatan, Padre. Tani. Sang kakita datan dagiti adda dito'y aman na. Hanya'y nalami Don Leon ay chay. sigun iti awag ti tao tayo, boss. Kas laki nung prontana kano da Padre Simon ken Monica. Ano ya? Boss, anya ti mapaspasamak. Apay nga gisem kayo. Kapot ay ninutan matongtong pal kaya't ko mapasamak, Maksimo. Anya ti kayat yo asawan. Mamam tumetlaeng. Ket masiguladok. Mawatam to amin no dumteng para wen. Boss, Simple lang iwaywayat ko atang. Ngapacek, takalipik po na Don Leon. Ising, saan asungsong bata ni Monica ti awag ko? Ma'am,
Madanagan ang mga noan niya ti aramidan ni Leon kan ko ana. Day tamag nga ron ti pampanunutak, ma'am. Nang runa ka talaga analaos ti pungtot ni Sir Leon itai. Ay, Diyos ko. Sapay lang kumatasaan ang mapasamak ti pagdandanagak. Jack kayat apasakitan manon ni Leon ni Monica. Natangkan mat ngamin ti ulo ni Monica, ma'am. Kanayon abilina. Ngam talaga kano akayat na aduktalan no anya ti ilimlimad ni Sir Leon. Jack na yung pag-arog akastagaan tinapasamak, Simon. Nadlaw ko na palalo ti pungtot ni Don Leon. Nagkalma lang, hindi nagsawa. Kaya hindi napanagnakan na adi ni kadwa ni Mr. Wong. Simon. Mas dawak nga ron, darling. Panagpunag. Ada sana na saya at mapaspasamak itinagbaitan da Don Leon ken Mr. Wong. Anya nga ta dayta? Dayta tadyakan mo. Ang mga nagbiddo takmat itipan na kisarita kini Mayor Arrogante. Ang mga biddo tinwayat ko awagas. Anya ti kahit mo asawan, darling. Dumngeg ka, Simon. Ibagakkan ka, no anya tinapasamak. Agyaman na, tadakan, iha. Mama? Anyan tinapasamak. Nakita na kakaditi amam. Anyan tinaramid na kan ka. Awan, Mama? Agyaman na, Diyos ko. Apay ngamin, Mama. Anya tinamnamaan nyo, anak pasamak? Nalaos ti danag ko. Taapaman asimang patak. Impakaamo kanyak ni Ising. Analaos ti pungtot ti amam. Apaman anaamuan na nga intulod mon ti tulong para kadagiti mannalon. Kinapod no na, Mama. Mas dawak man. Tsak amon no apay akas dila una yung ti pungtot ni Papa. Nagkalmalaan. Apaman ani Padre Simon amis mo tinagkuna, ada kami lang adwa tinapan iti day di alukan. Kat saan mi akakuyog ni Mr. Wong? Adalakit din ni Papam. Isudalakit din ka ni Bugi ti Dimton. Anya ti aramidak iti dakalagatad apapalayo, boss. Ited ko, Monica. Anya? Tas ka na da kanayo nakasagana ko halta ited ko, Monica. No bilang agkasapulan. Ang mga nagruanton ti anak ni Don Leon, boss. Dinasaya to kasta. Ha? Boss? Talaga kasta kahit ko mapasamak. Takas na kunakon kan ka. Di pa nagsiningid mi, Monica. Sigurado pa kadadaulan, Don Leon. Saan ati may papan ka ni Monica ti pagsaritaan ta, Leon? Ti may papankan ka. Anya manen ti may papankan niya. Anya ti kayat mo asawan. Pagat-atapan na kan ni Hepe Salvador. Anya? Kinasarita nak. Sinaludsod na no adda amok akalukwan nga aranida. Ket? Anya timpagam? Anya pa'y kuma. Kapilitan akinaluban ka. Matlagayam. Anya kumatipari ko? Di mo ka di maawatan. Agat-atap dan kan ka. Amang ano iti mabiit. Maduktalan dan ti anyaman ngar aramidam. Di kagdalan. Siyak ti magam mo. Saan dan to maduktalan ti amin? Basta kulim ka. Bayat ti panaglabas ti agdaw. Ad-addan arumusing ti asi iti barukong ko. Para ka nagiti agindang dito San Bartolome. Kaslapay kit din in-inutan na malipatak ti talaga arantak. Doa pa yakinayat ko ti imay ditoy. Nga uray amok anapagad. Gapo ka nagiti na imatangak anapasanak ditoy. Ad-addan adumikar ti ayat ko at tumulong. Ngam ti mangipatungpal iti pudpud no agagarak ditoy alugar. Diyos ko. Amok kasi ka ti makaamoy ti amin. Italag ko kan ka ti amin, Apo. Patsek at tinakam mo ti matungpal. Sigurado ang mapasamak matlayang ti rumbeng. Dinarding. At damanen. Nalabit nga dayuman na kanyak. Wala saan. Ang mga noomay manan agkararag.
Tanalapit na nakaaramid manan iti sang rumbeng. Simon, naimbagtad ka dito eh. Kung naklakit din no napangkamanan itinho sa dino laditan. Kinapod nun talaga arumara. Ururayak lang ti sa kristan ko. Sakbay arumara. Binaon ko ngamin amapan makitsyenda. Tapno adda abas tumi dito simbahan. Kasta ka di. Wanar ding. Nakaumay ka man. Ada ka di may paiko ka? Simon, amo kunuan niya ti mapaspasamak. Anya ti kayat mo sa wanar ding. Dadon Leon kan Mr. Wong ti adda parikot na. Kasta tinasirok ko, bayat nga inadadal ko dagitim nakalap ni nga impormasyon. Agam narding. Ag partner da iti negosyo. Simon, imbagak matangkan ka. Adagun daway akin nasarita nak ni Don Leon. Kat kuna na nga uray ag partner da iti negosyo, di na itulok na agaramid iti may kaniwas ni Mr. Wong. Narding. Dumngag ka na imbag. Ilawlawag ko kan kati amin. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amok adi mo matlaiba ka. Ngam agda magaklat ta, mama. Iha? Mamati ak anapatag tinagsaritaan nyo ka ni Papa. Nakita kayo itay ngagsarsarita iti nalapat. Ha? Iti nakitak ala nga yung ngagsarsarita. Amuklatan anapatag abanag ti anyaman ang nagdiskusyonan nyo, mama. Ngam kas iti nakunakon. Patyak asaan nyo nga iba kakanyag. Iha. Nagsaritaan mila ang ti maipapan iti daan a bodega na uram. Mama. Maladingitan kami ngagpadpada ka ni Papam. Nang runa kat aging gaita, saan pa ila ang anaamuan ti kinasya sino dagiti nairaman iti uram. Dayta tinagsaritaan mi ka ni Papam, iha. Budwat milyon amin dayta, boss. Balikod, Maximo. Talaga man nagtungpal ka, bilin. Awan na nyaman na, boss. Amo yung mat-asahan na kasukir. Iso na lang tapang panunutak. Akal pa sa nanauran ti bodega. Rumbang ko mga gimpad tayo. Tapno maabrot tayo ti pukaw tayo. At dayta ka manan, Maximo. Ipakakmatan kan ka. Huwag niya ti plano, saan ka de? Boss. Basta tungpal kalatan. Para iti panagpaligi plano, araramidag. Buwan, boss. Sikat ay matungkal. Gayam timbaga ni Hepe ka ni Mayora, amo. Aramid amin ni Mr. Wong daytoy. Isong agduaduan kanyak ni Hepe. Mas tawag ngamin kan ka, amo. Apay, di mo pa ilakay at aligidaran tayo ni Hepe. Naibaga kong tirason, Bogi. Adda kayat ko adoktalan may papankin ko na. Amo. Jakla may patong paladagos ti plano. Tanaatap kanyak ni Hepe. Uray no namin ano niya yung pamuspusak nga agsiningid kami. Tapno nawaya ak amang doktal iti amin. Saan ko ama aramid? Ngamin, nasirig ba't ni Hepe? Alanganod, amo. Manyaman, di ba aramid mo kanya? Ibagamlay. Tanakasagana nga agtungpal. Di ka madanagan, Bogi. Talaga si Katitalkek may papan kadagit importante abat. Agdardaras kayo mat, Mayora. Anya tinapasamak. Nas ka na mapanak iti munisipyo. Imawag ti talkakatawag. Kuna na nga addan tinadagsen nga ebidensya, maipapan iti kadwada anang gamgam iti tulong para kadagiti mannalon. Kasta ka di, Mayora. Wanising, jak palabasan da iti agundaway. Kaya't ko makasarita iti personal ti tao amasan. Mr. Wong,
Mapalak iji hardin, tapno saan amang iti asino man ti pagsaritaan mo. Napatiglakit iti awag kanya ti Mr. Wong. Ang mga no adamanin itid na atulong para kadagiti ang kasapulan. Hello, Mr. Wong. Ang yaman na sinong bata mawag ko, Monica. Amok ana patid ti ibaga, Mr. Wong. Gusto ka di? Wan. Gamin, adaman ang dakal gata ditad ko ka para umili tultulungan tayo. Kung nagtupay ka. Kano mabali nagsalat ta? Ikan na kiti gondaway, Mr. Wong. Napudot nga min ti ulo ita ni Papa. Diyak kayat ama iraman ka, iti pangtot na kanya. Anya tinapasamak, boss. Papaya maragsakan kayo. Kapotamok na alakonlik na Monica. Anya ti kayat yung sawen, boss. Ison mismo nagkuna. Di na kayat may laman akong Don Leon. Anya? Puno da ita, Maximo. Iso mamatiak sakto ni sakit Monica. Saan ka ti amana? Kastagayan, boss. Kurak tumat ngamin kan ka, Maximo. Agpunga na saya talalamitek. Saan masayang kwalta pos-pos-posek. Boss? Kirapaman na tong palton kayat ko. Nalakan tulangan subutin namin kwalta pos-posek kita. Rumbang laang apa ibaalod ni Mama. No asino man tinanggamgam iti kwarta dagiti mannalon, yaya ising. Iti nakitak a reaksyon ni ma'am. Apa man nga inawagan titalken na. Masiguradok amadu sa tikusit a tao na, Monica. Yaya ising. Amamutan ti inaam. Saan na akayat nga adda ti maagrabya daw. Nang runa dagiti marigriga. Wanyaya, amok dayta. Nagawan kit din a konsensya da ijay nga agpapaay ijay munisipyo. Naku naman, yaya. Iso arumbang laang ama ibalod. Gapo iti inaramid na. Mayora, ikuyog min ti empleyado ti munisipyo a papaarestan mo. Sige, hepe. Namnaman nyo mapasamak ti rumbang. Talaga kasta ti kayat ko, hepe. Sumurutak matlaang, tapno ma-file ko ti umno a blatter. Kasayatan, Mayora. Kasapulan mi ngamin ti statement yo. Sige, hepe. Ala, mapantayo nga roden. Iti kasta, marami din ti rumbang. Pirmado na mo. Talaga pinaarestaran ni Mayora, ti kinunsapos yun. Sa anak ngagtalag iti dadya tao, Pogi. Ang mga nodang tukit ti matuktaran dagiti pulis. May papalit ti pudno anapanan ti kwarta. Kanya ti kayat mo nga aramide, kamo. Anya pa'y ko ba? Kas iti sikot. Likida rin nyo ti posible apaniputan ti parikot. Matong pahala mo. Nanya ti bilin mo, isukarot ti maramid. Siguraduem anadalos akas iti sikot. Ti anya man niya sayakat mo. Ariglado amo. Siya kon ti makam mo. Alangarodan, agtignay kan Pogi. Aramidemon ti rumbang. Anya ti masapul mo, Mr. Wong? Impakam mo taok napasamak. Anya napasamak? May papaan pinatiliw mo taom. Ha? Tayawan kay nalamid mo, may hulalo gante. Lagi tikaskan ka makuna talaga pakwatan. Agyamanak, Mr. Wong. Saan ko ilimad kan ka lalamidak palang pondo proyekto anak mo? Mr. Wong. Kaya't ko lang tumulong. Sapay ko mamawatam na ita. Naimbagta na sa unday ta, Mr. Wong. Ada ko makidawakan ka. Anya da ita, mayola. Pangaasim. Liklikam kuman ni Monica. Anya? Nga mapay. Ada personal ang makagapo. Mayola. Salagag lang Monica anak yun o kasapulan. Ngam sana ko makikuyukuyog kan kwa na. Lagi punong tulong. Lik-lik-likak. Pagpudutan doon yun anak yun. Agyamanak no kasta, Mr. Wong. Ngam no kid daw yung kanyak. Saldengak punduan na proyekto Monica. Dating itak ibag ka. Tsak malami dahi ta. Ngamin, kaya ko tumulong. Panagkulak. Ulay asino pa'y.
Awan kalbengan na manglapet kanya. Masigurado kada mo mayo lalo kante. May papanalami Don Leon. Pagkunan nyo, boss. Kasta na silok ko palagsalita mi itay. Boss. Mamati akal kalopan mayola podno alami Don Leon. Sa bagay. Namnamahan tayo daytan, boss. Asawa na dayjay. Kat urayan nyo pa siguro ti mapaspasamak. Talaga nga iso ti sakit na, boss. Maximo. Anyang iti plano yun ita? Pageso. Di mo ikaw mawawag. Naskan sung bata kawag na. Masiguladok na patag ibaga na kanya. Kasayaatan no kuyugan kan balasan ko. Amangan no kula at manan asumangpet ni papam. Kat siyak ti kaumot na. Yaya, kabaala kon daytoy. Adalaan mo't gatanga? Monica. Agsubli ak matlanga takos. Ikarik dayta. Ay, agtalaka kanyak, yaya. Saanin ang mapasamak tikas iti napasamak iti kalabas. Saan ako nga agpanunot iti posible apakaisag makak. Ay, alang aron. Si katimakam mo balasang ko. Kat namnamaak nga agsubli kamutla agaw. Dayawak mo tikas di nga inaramid ni Mayor Arrogante. Simon. Gusto lang mo ti panang ipatiliw na iti dayjay nga empleyado na. Saan ka di? When? Nga madapay sa baling atap ko. Anya dayta, Narding? Posible nga damot laang protector dayjay nga empleyado iti munisipyo. Anya? Ang asino ko ma? Dayta tinas ka na doktalan mi. Iso nga rod arumbang nga maimbestigaran ana imbag dayjay a tao. Tabarang ibaganan no asino man timang bakbak up kan kwa na. Agyaman na kasi mangpat ka adakos, Mr. Wong. Awata kami sitwasyon mo, Monica. Saan ko kaya takalkalo na kaungat kan ka, ma'am? Mr. Wong. Tsaka mo no apay, saan kaya tama magtinulong ta? Tsaka mo no niya makakapo. Saan ta napagsaritaan ni Papa, Mr. Wong? Okay. Sika makam mo. Awan kayam. Atoy. Anya tilinaon dahi ti a brown envelope, Mr. Wong? Kakotwa at milyon. Nagtakalan ang katad dahi ta, Mr. Wong? Para iti anya dahi ti agatan. Apay, anong takal? Akpay dahi ta kadakiti ang kasapulan. Kayat ko, sika mangiwalas, Monica. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay nga minakayat yung asidiran na kayo, boss. Kapo, tano alamida na kasta, maliknak paragpaliki. Ha? Yam no talaga tsak maulay. Pues, mangisayang ka tayo sa balipay adang, pakaibaw-ingan atensyon Don Leon. Anya ti kayat mong aramidin ni boss. Ibagam lang, tayo daulwak na iti tao tayo. Ipalupa tayo Don Leon, saan sinsinan klopo tayo. Isosikan makamo mangpili ikuyog mo. Lautan nyo may sabore ka Don Leon. Habay akisam ka. Boss, maraglag-sa ka nakitikasta kayat yun mapasama. Nabayagan na kayat kong aramidan tikasta. Ngamin, talaga masurunak ka ni Don Leon. Tano agsaso? Kung naman na sino akabilgan. Maximo. Iso nga itatayong bilin yun kanyak tikasta. Maragsakan ako na talaga, boss. Kat siguraduat nga agapurito itikasta unay ni Don Leon. Gapo iti aramidan tayo.
Saan ka matagtagan? Kaputapi malpak ti aramid mo, Pogi. Amo, sana po no dayta. Tano talaga kumapimalpak tinaramid ko. Amo kumandag iti pulis, anay gagara ti pan nakasabidong dadya tao. Nga maging kay ta amo. Agmalaman lang nga pa'y laeng dagiti pulis. Awa na pulos ti pamalpalat patanda, may papanitipod no anapasamak. Saan ka di? No talaga saan apalpak tinaramid mo? Apay nga rod asal saludsutin kanyak ni Chora ti pakay na iga kiti napasama. Dahil ti mang burburi-buri ti panunot ko, amo. No kasano anapasamak ti kasta. No apay ang naikan ni Mayora ti kasta nga itiya. Basta siya. Pungtot ti marikriknak ita. Mala, iparpartak mo pa'y tagmaneho. Kaya't kun ti makagdan iti papalanta. Akas daw, dahi tangay naramid ni Mayor Arrogante Nardin. Talaga. Sakto pa mismo. Naklaatak, idikinid daw na kanyak. Ngay kagumaan ni nga amuan no asino ti utek. Itinapasamak iti presinto. Nangalaan na nga tayo iti dahi tangay impormasyon. Diyak mo, Simon. Mas dawak nga rod. Masigurado ko nga adda makagapo. No apay akinid daw ken ka ni Mayor Arrogante ti kasta, Nardin. Kastamat lang ti atap ko, Simon. Isu nga ramidag ti amin. Ikagumaak nga amuan, noan niya talaga tinapasam. Pimanaw laeng dapapam, rumwar kamatan. Yaya ising, amumat ka dadagiti banag akayat ko ama amuhan. Monica, Saan ka nga agdanang taawan ti dakas na mapasamak kanyak? Kabaala ka sa lakmiman, di makik? ay, aganad ka nga rod balasang ko. Diyak kayahat nga dadakas ang mapasamakan ka. Amumat nga ipatpatagkan akas lapod nung nga anak ko. Yaya ising. Sigurado ang masakitan iti husto ni mamam. No adadakas ang mapasamakan ka. Isu nga aganad ka kuma. Kumusta, Maximo? Ayan yon. Boss! Nakasagay na kami! At daw kami dito yung sinek may sa bodega, Dadon Leon. Tara na may pagkakain ka, Maximo. Pagpalagay niyo kasla polis responsable anyaman mapasama ka? Ay, glado, boss! Di ka agdanan! Halakaludan! Akting na kayon. Ipatong palyong kaya ko mapasama. Apay arimwar ka. Naimbag ta pinalubusan na kati amam. Awan ni Papa Ije balay, Mama. Ha? Apa man arimwar ka itay? Si Maruno damat lang ka ni Mang Boki arimwar. Diya ka muna sa dino ti Papananda. Mama? Anya ka di ti mapaspasamak? Madlaw nga aburido kayo unay. Panagkunakot. Nasken amamwam ti amin, iha. Mama, Diyak kaya tapagduado am ti amam. Ngamnasken amamwam. Nga ada ti imawag kanyak. Kat imbagana ati kanong amam, ti utak iti napasamak iti pagbaludan. Anya anapasamak, Mama? Tinapasamak iti sigod nga empleyado iti munisipyo a pinaarestar ko. Gapo iti panakapukaw ti pondo, arumbang lakumaan na itad kadagiti mannaron. Sige kakagwa! Ipusan tayo na kita dito eh! Para magkantay amin ito! Na kayo! Uy! Itinadyapan na! Siguraduhan yung awan ti uray may sama kanima! Sige! Kita doon na! Ito yung likudan! Tarasan niyo! Kalawlawan mi tintiro apas na at tawag ti makalibas. Nas ka nga't paligid na may tida ito eh. At nas ka na matungpal ti kayat ni Boss na pasarag. Oh! Men! Move! Darasan nyo! Ang mga noawan ti madanon tayo ti lugar nga inyawag ti informer ko. Yes, sir! Double time! Yes, sir! Move! Anyaman nga tan tinapasamak. Apay ako na ti informer nga imawag kanyak. Nga adu arani pagtipaltog tinangag na iti day ti alukan.
Nasken ama amuan mi. Noan niya talaga ti mapaspasama kijay. Numero lang tagparparang dito'y cellphone ko. Asino nga tati umawag. Sumbatak. Amang ano napatagti bagana. Si mangpet ka din da sir mo alyon di tabalay. Saan pa'y, ma'am? Awan na pa'y. Kasta ka di. Un, ma'am. Nung orang ni Monica, saan pa'y asipangpag? Anya? Ne, apay ngay. Itay pa'y apimanaw dito yung munisipyo. Ha? Nga, ma'am. Awan pa'y atalaga ni Monica. Saan pa'y asimpangpag? Madanagan nga rod na ang mga noo mo naman ang asumangpag ni sir. Ay, anyamot ta ni Monica. Pagdanagan nakmat iti kasta unay. Ma'am. Ising, iti kanito nga da sumangpat kadakwada. Uray asino ti makauna sumangpat. Kaya't kung iyawag mo kanya, tapno amok ti aramida. Nangipanan nyo kanagiti naalayo ang kakapilag ikam. Safe house tayo, boss. Iti ko ba safe house sana mo, Don Leon? One, boss. Nagsigurado kami. Good. Napagparang yung kani police responsable na pasamak? At dadwa tao tayo anay sagmak iti napasamak nga enkwentro, boss. Saan min ngayon nalatibang kayo na? Dagi jay ti mga panagkampay iti. A polis dagi ti rin maot ijay. Ngamin, amin kami rin maot kat nagaramat iti kawas ti polis, boss. Rasaya to kasta. Angam sigurado asana basta mamati da hepe. Apaman ngagresponde da, boss. Sarabali saan mamati da hepe. Importante, may danon Don Leon. Akampay di. Pulis limaot ijay hideout na. Ben, palawlawan nyo ti sular. Move! Sukimatan tayo ti amin napasat ti lugar. Aganat kayo lang. Agsipot kayo na imbag. Amangan no adda pa'y kabusor itaglawlaw. Jak kayat nga damay sagmak kada kayo. Ditoy! Anya nga ta tinapasamak ditoy? Ha? Apay? Ha? Naka-uniforme day ta nakadasay. Men, amuan tayo na asino day toy. Apay ang naka-uniforme. Agtignay tayo amin. Nasken ama amuan tayo. Noan niya talaga tinapasamak ditoy. Si kamang ti pagsalot-soda, may papan iti day tanayuman mo kanyak, Monica? Padre Siman, Anya iti panagreknam. Agpaiso ka di ti akusasyon iti aman. Padre, Panagkunam ka di. Ket ada kinapud mo tinayawag ka ni mamam. Diyak amo, Padre, matikawak. Diyak amo no anya ti rumbang apanunutan. Amo, Monica. Ada ka nito iti biyag ti tao adumteng ti panakatikaw. Ket na mapasamak ti kasta. Ti Diyos ti rumbang apagsang makadan. Kasta nga rod ti aramidak, Padre. Diyak kayat ti paidagal kadagiti mapaspasamak ita. Diyak kayat ti agbalin anak kapoy ita. Saan tayo pa pumanaw dito kakatwal? Nasken nga agsukimat tayo na imbag. Nuan yaman ti maala tayo nga ebidensya. Nasken nga alahan tayo. Tapno masulbar nuan niya talaga tinapasamak dito. Nasken mat ama kumpirma tayo. No talaga a pulis dagiti nasangpetan tayo na idasay dito. Is that clear? Yes, sir. Alangarod. Agtignay tayo. Ay nahaagyaman akta si mangpet kan mo di ka. Unaklakit din no umun-unamanan ni papamaso mangpet ngam si ka. Yaya, Ay, napunas matlaangan ti panagdanag ko. kanayon mat ngamin nga ibagakkan ka, Yaya Ising. Sana rumbang agdanag ka. Kabala ka sa lakniban, di bagik? Saan ta masigurado day tabalasang ko?
Amumatan no anya dagiti mapaspasamak ita. Agrairan ti kinadakes. Nakaamamak. Yaya Ising. Kat di nakmat siguro mapabasol no bilang laeng. Takas itinakon-akon ken ka. Napatag ka kanya. Kasla anak kamutan. Kat masiguradok ang masakitanak iti husto no bilang. Tadadakas ang mapasamak ken ka. Nagbayagmatan ni Pogi. Rumbeng kumaan kasublin dito'y dayjay. Rumbeng kumaan na amuanan, noan niya talaga tinapasama kiti may sa bodega mi. Kasano nga ta? Nga dalakag tenga polisi jay. Kinapay ang napapatay amin dagiti tao mi nga dayjay. Diyak magustuhan dagiti mapaspasalak. Isuanas ka na mamuak noan niya tagpaiso. Nagbayag ni Pogi. Talaga ang magagaran ako na... Amo! Nasaya tadakan. Anya tinaduktalan nyo. Anya tinamuan nyo. Napapatay ti amin na tao tayo, nga tayo di hideout amo. Agpaiso, nga dati naka-uniforme ti polis anay dasay ijay. Anyo? Nukasta. Dagiti polis tinang raid iti hideout. Saan, amo? Anya ti kayat mo asawan. Anya ti talaga anapasamak. Mabigbig ko, dagiti nakakawas iti uniforme ti polis ang napapatay. Tao ni Wong dagijay. Anya? Day tatag paiso, amo. Isa mamati akadagiti tao ni Mr. Wong, tinang raw iti hideout. Kaya't ko ti makasigurado, Bogi. Ikagumaan nyo nga amuan ti resulta ti investigasyon dagiti polis. Iti kasta, sigurado. Nalawag ka di. Matungpal, amo. Alan, agtignay ka ni tamad laeng. Jakpay kayat ti agawi di dimansyon. Kayat ko amamuan ti amin. Tapno maplano kon ti rompeng nga arambitan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti madamag, hepe. Talaga ka di a pulis, dagiti nasarakan nyo ang nairaman, ang napasag, iti dayja lugar. And verify min kadagiti kabangi ba nga ili. Saan da a pulis dagijay? No kasta. Asino dagijay? Abaya naka-uniform da iti uniform yo. Impostor laki ti dagijay, Mayora. Agpampamarang da a pulis. Nga malas dalaeng, tanapapatay da iti dayjay nga enkwentro. Hepe. Kat dagiti dat dumabang ka na recover mi, ininutan ang mabigbig mi. Ha? Asino dagijay? Confidential pa laeng, Mayora. Lading itek, ngamjak pa ila maibaga kada kayo ti amin. Amangan ngamin no makaapekto iti maisasayang kat nga investigasyon. Nangagmunti damag muni ka. Nga anya, Yaya Ising? Ay na, adamanan inkwentro anapasama. Kat sumagmamanumanan a tao tinapasag. Kat sigun iti damag. At dapay na iraman a pulis. Anya? Day tati agpaiso balasang ko. Ay na, makapadanagan at talaga dagiti pasamak. Nakaamamak. Iso arumbang laadumngag ka kadagiti pamagbaga. Di kagdanag, Yaya. Kanayon alaglagi pa dagiti balakan mo. Napasama kan ti kayat mo, boss. Sa tayo pa agsiksikulado, Maximo. Naskan mamuak no anya matalamidan ton Leon. Boss, Haging kasangko nakasalita personal Don Leon. Tsak pa lang tala. Hamangano sakit di mamay sana. sa bagay, adda puntuyo, boss. Utay kasapulang kadagitoy kakastoy kontaway Maximo. Sikarag ko na. Saan lumbang agdalasudos tayo? Saan ka di? Wan, boss. Kastangalo dalamiden tayo.
Saan tayo dalasudos? Tapno saan tayo agbitot? No tao ni Mr. Wong dagiti naka-uniform na napapatay di hideout men raw. May sa ti kayat asawan da ita. Talaga try to rendak ni Mr. Wong. Talaga nga ipakpakat ni Mr. Wong ti kinatuso na. Ngam nagbidtot iti kastangar aramitan na. Saan na siyak ti kabailan ng alilawan? Pagtali na edeg iti isip na. Apinatik at talaga a pulis ti atapag a responsable iti napasawak. Pagparagagkan kwa na adag iti pulis ti pangidas alak iti umet ko. Ngem kiti, ipamuspusak matan no kasano nga ininot ang mapadisik ni Mr. Wong iti talan ko. Siyak laeng, ti rombeng nga agari dito'y San Bartolome. Kerjak itulog nga adapay sa bali ang makikompetensya kanya iti tron. Monika, naipayimakon kan ka kwalta. Makamu kayon padlisimo no anya pangibautan nyo. Mr. Wong? Takayon tinalag ko. Amo yung amin na sino dagiti lumbang tulungan tayo dito sa San Bartolome. Kahit no bilang kulang, itan ko kang kakatad. Iba kam lang. Kinapit na na, Mr. Wong. Sobra-sobra dayjay. Adapay na bagay iti damo ang katad nga itan mo kanyak. No kasta kalod. Ipayo amin nagkasapulan, ha? Ay, Oh, ada ka di palikot, Monica? adda nga minti na sa o kanyak ni Papa. Asaan ang mapunas iti panunod ko. Anya da ita? Dak mabalin nga ibaga iti cellphone, Mr. Wong. Kasta ka de. Ada kan ka, Monica? No bilang kayat mo lawagan kanyak no anya na sao Don Leon. Iba kam lang. Nakasakarak makisinalak kan ka. Ay tante bagbagak, boss. Amangan mo si Kantokit di ti mamaysa ni Don Leon. Tuso ni Don Leon. Malaksid iti kinatuso na. Anak na pa ni Monica. Nagtahod iti dara kan lasag na. Sinakpaya ko na ita, Maximo. Di ba't imbagakon kan ka? Ada nakasaka na plano. No bilang anya man mapasamak. Boss, So di ka madanagan. Sakbaka mo. Sana kagikwayat anya man hatang. Nawa nakasaka na backup ko. okay boss. Sikat ti makam mo. Gatloan niya man bilang ti mapasamak. Atak lang ditoy. Nakasagana kiti anyaman nga ibilin mo, boss. Amo ka saan asinsinan day ti arimso aparikot ti pamilya, padre. Mayora, ti parikot. Ket ramen ti biag ti uray asina. Ngam amin na parikot. Ket ada si dadaan a solusyon na. Padre, Laglagi pa Mayora. Saan nga itulok ti Diyos a masubok dagiti tattao na itidida kabaalan a baklayan. Iso adi ka kumapaidagal, Mayora. araramidak mat day ta padre. Ngam ti jak maaramid, kat ti mangawat ita kanilyon. Mayora, Tano agpayso ti inyawag kanyak ti jak amamo a koler. Amang ano jak mapakawan nilyon. Mayora, no ti Diyos, ket si dadaan a mamakawan kadagiti pinarswana. Apay kumakunan, adi mo kabaalan a pakawanan ni Don Leon. Padre, biyag ti inutang nano bilang laang. Mayora, Iso ala di itat nga ibaga. Talaga ajak pa'y amuno anya tirumbang nga aramidak. No bilang tamapanagdakak, apud no tinaiyawag kanyak. Apay adamdamagam kanyak ti kasta, Monica. Kaya't ko amaamuan no anya tinapaliiw mo, yaya ising. Namin ano mat ngaminan ang nakakuyog ta idi ni Mr. Wong.
Anang itad iti tulong ka dagiti agkasapulan. Isa o salusudakan ka. No anya ti makuna maipapankan ko na, yaya. No ibasar iti obserbasyon ko, makunak ama nagtulong day nga inchi, Monica. Yaya. Manmanon ti kasken ko na anaayat at tumulong. Ay. Ngam siyempre, naduma-duma tayo iti impresyon iti tunggal maysa. Tinaibagak may papankin ni Mr. Wong, kat bukod ko nga opinyon. Maawatan ka, yaya ising. Kat agyamanak iti kastaan na saon. Anya ti eksakto na ibagati ko na ngay mawagkan ka, Mr. Wong? Ipangpangtana ni Kosok, hepe. Anya? Hatapa ka mga nuada pa kainaigan na ijay mawag kanyak. Nagpapatak listaulan ko, hindi malalamit pailaang. Mr. Wong, ang mga nuadamat na pasakitan nyo? Hawa na mok na pasakitak, hepe. Mabaling kayo agtamag kada kiti agpapay kanyak. Nuada na aglabyado kada kwata. Tinasayan. Alag ti statement yo, Mr. Wong. Iti kasta. Adda pang ibasaran mi iti aramidan mi a blatter. Napanunot mo ka din noan niya ti rumbang aramidan tabogi. Amo, nangina dyan modelo alugan ni Mr. Wong. Malaksit iti dayta. Pagayat na day alugan. Tay so ti kanayon nga ramaten na. Tunggal at ti pagnana. Kasla masirok ko noan niya ti pampanunutan. Kung matadahil day alugan, amo. Siguradong agsakit tinakan ni Mr. Wong. Ngam sigurado ang makaala at dagos iti sabali day chay. Pudno day tamo. Ngam kas itinakon-akon. Siguradong agsakit tinakon na. No mapukaw day alugan na. Sa bagay, husto ka, Bogi. Alang aron, mapantay tamat laeng itaayam ni Mr. Wong. Bayat ti kaddatay jay, makamu ka na dumiskarte no anya ti romban nga aramidan. Kasla nakirong agpaiso ti mapaspasama kada Mr. Wong. Ken Don Leon, Narding. Anya ti kayat mo asawan, Simon? Adamat inyo man kanyak ni Mayora. Ha? Ada ka no'y mawag kan kwa na. Ket papabasulan da ni Don Leon nga iso ti utag. Iti napasamak iti pinaarestar na asigod nga empleyado ti munisipyo. Anya? Kasta timbagana, Narding. Anonymous scholar matlaang tinyo man kanyak ni Mr. Wong. Iso anak ko nakakomplikado ti sitwasyon dadwa, Narding. Ngam sana rumbang agsamsam makadaklatan kadagiti na ibagada. Nasken nga agimbistigar kami. Aging nga damaduktalan ni. Kinapudno na, ma'am. Matikawak mo't amang pampanunot iti amin. Isiing. Nakiro at talaga no panunutag anaimbag. Kat mamati nga damanan ti sabali apang panunutan ni Monica. Ngamnoan niya daita, iso ti saan tayo nga amaw. Kaya't ko mga awagan ni Leon. Ngamlap-lapdak ti bagik. Ma'am Jonah. Adda kayat ko aduktalon may papankan kwa na. Nay, anya daita, ma'am. Maamwam tumatlaang noan niya, ising. Natuladan o asin naman dakichay polis, Don Leon? Talaga, Mr. Wong. Iso binilin ko dagiti taok nga amwenta. Noan niya nga estasyon ti pulisya tinagtaudan dagichay. No kasta. Talaka patsyan polis dakichay? Well, mapanagnagan babaen ka dagiti suot da nga uniform. Don Leon,
Kat no sa dino man ti ayan ti destino dagijay ang naging lalaing anang red iti hideout me. Siguraduag ang mabalas ko ita. Kaya't ko kasta ka panunutam, Don Leon. Sa lumbang patiw tayo kadagiti polis. Talaga ba? Nyamnas kan tinananay a panagandan. Don Leon, Diyak kaya ti agdarasutos. Narikatan. no man planom, nakasakarak mang supoltakan ka. Agyaman no kasta, Mr. Wong. Rumbang lang amin niya agsanib ti puwersata. No may papanen kadagiti kabuso ra pulis. Puno na itay bakam, Don Leon. Ket, iso ngay mayag. Taad na tikid daw ka. Sige lang, Don Leon. Ibakam no anya dayta. Si tadarak mangipaay. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.